pida acil ngene. Satarnya ada kawan nah. Napa nanti picik apa nak maingkun nang lagi mapa maingkun ini kayak apa nang ini hapusang lagi sih ke rumah julak ulang nah kasih enggak ada hulu ini hulu pian ingatlah bahari uja julak nih tuh napa lamunnya batamu kalau ada orang baadab ini melihat rumah orang bebukaan nasa katuk-katuk ada kulit napa uja julak jar amunnya hendak batamu ninto assalamualaikum hulu. Assalamualaikum. Agak ada nyaman nih, pembukaan mengangan. Telepon aja dulu Nala. Halo Julak. Assalamualaikum. Salam. Nah ulun di luar matan tadi nah mana lipun kada diangkat-angkat sing lawasan bener. Kayak apa? Masuk kaki kita nih? Masuk ya. Ada bakunci. Enggak leh. Masuk leh ulun leh. Assalamualaikum Julak. Waalaikum. Assalamualaikum. Apa kabar tadi Acil lalu datang ke sini? Iya nah Julakai kamu bukan Julakai sapida ulun statarnya ada mau hidup. Betul bang, bisa tatar beneran kah? Masa pida? Oh si Dinai. Apa Julak sakukup aja? Goreng belum puasa tuh berpahala Acil Oh si Dina jangan tapi goreng Julakai kebiasaan benar pian yang ini lamunnya puasa pasti goreng. Nyata dah tuh nyaman. Nang lain haja digawin nang bapahala Julakai. Contohnya Acil lalu. Baca Quran banyak-banyak, baca salawat, apa pahala. Orang puasa-puasa guring pian jangan tak umpatan. Nyarak mana? Nah, nyarak tuh mata Julak. Nyata ay. Amun demokrasi. Nah, nangin tuh sebuting nangin tuh Julak. Biasa banget kalau masyarakat kita nangin Yang aja menceleng-celeng masih lalu. Astagfirullahaladzim, Julak. Demokrasi. Engge, HAM. engge. Kesetaraan gender. Nah. Itu bisa orang mabel ini. Itu Kita umpat jualnya Julak. jangan bang. Jangan umpat orang kebanyakan Julak. Kita tetap aja apa jar Allah Ta'ala nang itu nang kita pingkuti. Ya. Mau pang kita umpatan lawan orang kita nih muslim Julak kai. Wah, pintar banget tuh selalu memadahi Julak. Engge. Alhamdulillah, beruntung bisa tetangga. Jadi bulan puasa itu apa tadi? Napa, Bulan nah? kebiasaannya. Engge harus di luar kebiasaan kita. Sip, terima kasih benar-banyak lah selalu menasihati Julak. BTW, ulun ini kada disurungin apa-apa kan Julak. Bulan puasa selalu. Kada ingat Julak kayak ulun hen. Asa haus tadi manunjul sapida. Julak kena bujur. Selalu kayak Pak, nebujur yuk kan. Umpat aja dulu ulun jadi jamaah pian. Ayo nah kita berdiri kita Ayo. anu luhur sudah nah. Engge. Benyarak mata Julak barakat sambayang luhur. Jadi tadi apa kesimpulannya nah? Puasa memupuk di luar kebiasaan. Contohnya pang celalo. Contohnya lamunnya orang puasa nento kamahiran guring siang. Mulai pagi sampai siang kita jangan ganti lawan amalan yang lain apa nah contohnya dakwah tuh nah Julakai atau membaca Quran dibanyaki. Itu satu. Lamunnya malam orang biasa bagadang kita jangan jua baik kita qiyamul lail nyata pahala banyak. Betul. Dua. Amun orang mampu demokrasi. Nah namun nang itu dibuang aja Julak. Tarapakan hukum Islam. Sidin na celalo. Sidin Julak parah. Kita bertemu pulang esok hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadudi ya celalo. Pian pada huluan. Ayo apa? Serah. Kamu coba imbayan tadi Anu tuh. sah biar aja udah duluan aja Ayo kita.